Still roller. Rolling. Yeah. Right. Yeah. Okay. Hola. Yeah. Fama. Yazisothi zamarasta. Yes sir. Ikotha amajitekazi. Tipping acicha macalana. Amajitekazi asicitshilwa nje. Amaplani. Maplanka awaswelakali. Ladies and gentlemen, welcome once again to the Lokshin podcast. Broadcasting live from X Square. Mzilikazi, X1 nje. Lapha why? Why? So ngana so Mzilikazi. Why? Hayi khanyela, why ufani nje. Why uhlangene lo X? Hayi, ngitshuna sithi lapha ngu-X phela. Hayi, u-X yazi kuma ekhoneni ngalo sithi. X ugcina ngapha koSimski. koSimski uyabuka koSimski u-X. And then you Komos G. Edileti. Okay. Kosa Jones. Senza yenanzelile. Mfike nje nasithi u-X. Kuhlangene into kankona, angikwazi kumbe ba yehle kubala. Ngokuthi abusuqhatsha umzawa wakho. Umzawa wakho kanivela ukubala kuyamehlula. Bese befaka isithi cancel. Wayesehlanganisa u-X lo Y. Bathi kunjalo ke. Antsho vele lo Y unje so yabukhipha umqwayo oyi1. Antsho yabo. Akufana nani? Fana uthi umntati sabona ngihlala ku W. W3. Yabulimele emzilikazi akula W. Yabo and ungahamba each square. Kuyabe kule ndle yabishort. W lo I. Kule ndambi yabishort. Jo R18 awula R18. Serious? Thina ku V. Yabo? Thina ku V yakhona onke ama number but u49 ume yedwa. Le shape yakhe yedwa. Ngani 5. Nkosi thina. Hayi ngani 5. Yazi uchoke indlu eKaslami. Yabona ingani bathatha uBilida weLuveli. Baphapha mase yakhipha. Oh. Hayi. Wena umele ngali. Because indlela yana nje ichiyene lazo zonke nje. Yayibona indle ngitsho mlazi. Kuvi. Okule church lani esabisayo. Vele kuviki lento ezinjalo. Phansi ngapha kule church lani white. Ngiyaku alpha. Cheki uzothiwa kulama fridge phakathi church liyana bafaka abantu awukhumbuli wena ijeki kwenizothola underground lana sathi esaba abathi kuthi nje yikubona nje only kase lamangcwaba imosha isibhedlela stadium clinic semdawo lomfula nxa ufukona hayi enzile nje yikho umfula ngikhona ugcela amanariti limele into ezenzakala amazayi lapha nje uziyenzi so amazayi kule ide ngathi ngithutha khona siyaqanza bamumisiswa kuba bulala impondlela wachibilike chijanjani ebomba nje umuntu la mabuyela la because ya cross wena kanti vele umuntu lana lithena umuntu ungafika uchayelele nalo zadlula khona kudlula lapho wena qalisa ukuba leminyama emitsha wena yami yezomphanyika bra usuthetho kwabanye nje Cheki. I think ibizilikazi is special akho because lento ezi-diverse kubona sikwanisa ukuhosta the biggest soccer match in Zimbabwe. Yabo? Vele nje says a lot. But yabona to some extent abantu bemzilikazi bayakwazi ukuthi nxa kule bhora lemzilikazi abantu beBF umzilikazi makhukhoba kule vibe yankhona like yabona ibhora ledimbare lebhoso nje so different nje sokuhlukene njengelela izolo hayi sokuhlukene bro sokuhlukene thina wawufila from ngeFriday ntambama wawukwazi ukuthi ngeSunday yabe kule bhoso ivibe yankhona nje even ngeSunday ntambama yankhona after bhora nje ikasi lonke yazi nje khathi so ivibe sipomba kwamadamara kuphela nxa uyehla ngapha imzilikazi yonke vele
abantu bazirelaxele. Yabona I feel like ama players at that time babe serious kakhulu nje. Ayunika that thing. Into lana babeyenza ibe personal, like kwakusiba personal eground ukuthi lawo wawuyifeel intensity yakhona, yabo. Ngoba I remember thina wawusithi nxa kubuya iDimbari abadala babesiyaliswa ebholeni, yabo. But thina nxa sizabafana bekasi sicine sesiphakathi, yabo. But kwakwazakala vele ukuthi laphana sokungawonakala, yabo. Even if kungawonakalanga nje yakuthi wena uphuma phandle uzithiye gasi libabe emakhaya. Nazathola nzima abomasigogo bethu ndoda vele bathi ungaphuma ephandle. Kulaliyana igame lana la ikhumbula igame leya enkulu leyana iyaba lo msindo omkhulu leya. Nje umsindo usendlini ndoda uzithiye gasi endlini. Think umbeni kwakungubo 2018 ani? 2018 2018. Hayi game le ayisela intensity but nje omunye umuntu singakhala ukuthi bafana laba baholi, but even abo Johannes Nkozo nje they never had cars. Sasibabona omunye umuntu yasunike iargument wathini wathi abafana laba sibabona every day abamangalisi so ngeke sibhadalele kuyeporeni, but ochisa labo sasibabona nje oThebe sasibabona nje labo bengela zimoto. What's different now okungayenza ukuthi labo bafana uthi thokule umfana webhoso Prince Ndlovu asifike uPrince Ndlovu dala abantu babe siyabona uJohannes Nkozo like yabona i-star level, like i-star quality yethu yakudala, because you look at the players from kudala, those guys were superstars. Nxa ukhumbula kuhle, but silokulo match is match not a superstar nje kuda ispeak umachi yiwo kathi siyabona umuntu esithi nxa simkhaya sithi semanagile ukumaintaina skill set yakhe. Look, umuntu lo ufikile wadlala right back, left back kan left back kade sephambili izolo bamfake phambili. You understand? But the whole team izolo nyehlekile lokho identify ukuthi mbana day off. I think team yonke vele hayi team yonke ibichile la iDynamos yankhona ehlekile kusichaya. It's our most vulnerable state. So what does that say about the team? It show ukuthi team le potential nje. If after abathena Saturday but bafika badraw le Dimbari le Sunday, you see, what does that say, Jay? Ukuthi if administration ingaba right, these boys can give out the most. And the question we all have is where are we going wrong? Why abafana bengabhadalwa? Why kusiba lenkinga lezi nje? Ayililo is a big team, asikho team encane. Kuthiwa abadala, yabo muzo kuthiwa abadala bebhoso. Obani? Yeah, I think now somele kube le naming ukuthi umdala uzibani. Ubani? Because bundi ngawukhayela ngoyinto kwakhona it's all kuyajikelwana. Ingihamba kulwana ijikele kulwana ihambe kulwana ijikele kulwana ihambe kulwana ijikele kulwana, but at the end of the day let's try to move forward. Move forward nxa sithathe accountability. Lokho layithile macala. Yabo? Nxa sithathe accountability nje. Yeah, ungasabi le blame game. Ache ngoba kharesi abafana beScotland bathola ama bonus ama 10k. Now sikhuluma ngomuntu ongaholi salary, but lo munye umuntu ole point ku same league khona. Very jeki, we can't compete. And I see wonke ama player okuthiwa ama sponsors, ama player la ama sponsors, because you have other players. Wala nothiwa ama Q am Greece eceleni. Yabe kuyabe kulelinye player lokuthi yabekwazela ukuthi ucovered izangena or whatever, yabo. What about those players that don't have those kind of people? Yabona? Ibhora lisuka libe buhlungu khona apha ekuthini when you are giving your all ground but imali oyitholayo ehambelani nomsebenzi owufakayo neteam oyidlalelayo. Yabona? Nxa sikhuluma ukuthi Highlander is a big team, bra, as in this thing is generational, bigger than any of us. Yabo? So we do not understand nxa administration yankhona izabe ingacaci uchiva befakile izimali zonke. Even someone is rich as Chivayo being a benefactor of the club. Imali alithele le bus. Kumele sikhompete le Scotland nje. Thank you. Kumele sibe khona phiyana but siyehluleka.
ukuthi even noma Elon Musk engathiwa se-responsible so vele ngeke sibe blind. Elon Musk ungathiwa responsible son bagcina sebemcustomer guns abaye ngicela sidika safuna uzothiwa administration ubani wayesengicela imali lokuzini hayi $1 trillion Jay tipo singayihleka ukuthi athi World Club Cup sponsor ng-Elon Musk. Yawazi ukuthi wena as long i-administration in the problem ngaze libe le 10 million baze libe le 100 million akulanto ehambayo akulanto ehambayo yeah man khona kuyamele kutshintshe bra ukhona kuyamele kulungiswe ukhona kuyamele ku-ignore but ungamele ngabe ignore nje njenge-situation yali kathesi asazi but antsho bapromisile ukuthi from ama-gate takings abafana bazabakhangelela whatever ama-bonuses mbeni salary so let's hope angobe kumankile izolo abe umankile but kuthiwa nguyini i-grandstand hayi yekula ma-spaces nje mbijana but hayi dimba bayahlabela so ngenye into le manje ngayitshelwa yi-soccer player angisoze ngikhuluma ukuthi mbani wathi i-Dynamo umuntu lo wayedlalela i-Ireland akasadlali uthe inye into yena abona ngani iyadlisa i-Ireland supporters iborasele ku-85 minutes danko i-time out king nje thina i-Ireland sikaze ukuhlabela 85 minutes hayi lezane ezidimbara zihlabela from ibhora lengakaqalisi le ngungu yabe lokhu ichayo yakubona ukuthi basupporta njani ondoda labayana vele ibhora liqalisa bahlabela bathuli abanye maybe but kule section yabo lana esecenter bahlabela wire thina sihlabela singahlohla kuphela kumbeni ngaba 85 minutes yabona omember labani energy abani it's too much yeah abalenye energy day enye energy afuna umfana omncane and thina is something that we've always had because yabona nxa usebehave right so kucha unyawo bra isedam sisheka ndoda yikho lapho ubona khona the power of Islanders yeah I'm sure la ama player bekufila nje ukuthi bonke laba sebesivumela khathesi yeah into siba reveni madoda siba reveni but thina twasihlabela 85 minutes urazeli siyaphila lapha sesiwina futhi but nxa singawini vele asihlabeli izola science ahlabela balaba nondoda bebehlabela waya ndoda besibazwa because mina ngambayi bebezwakala bensendlini ngaku blind ngani bahlabela next door hayi enough ngeboss check no wabire wawa ndimi makauraya asdamosa speaking of Elon Musk world's richest man first trillionaire emhlabeni. What's your opinion? Yeah, so which means phela ama $30 lawa siwajesayo because Starlink la be contributed ngoba nje everywhere. Nxa iZimbabwe kwathiwa yi-country Africa nama Starlink amaningi. Serious? Hayi uncle serious confirmed. South Africa Starlink not as much. Ngoba alright provide yabisibabulaleli imali. It makes sense. Bale wide variety. Kule ndawo eziningi abantu abangatholi i-Wi-Fi yamahara abantu abastruggle izimach. Jake arisemakhaya Jake izikolo zonke ezemakhaya lama Starlink ama clinic lama Starlink. How many people do you know about Starlink? Ezini. And then lapho sikhona uthenga wayibani R5 guys. Indlebe ziyadliwa le. R5 5 hours if usemzilikazi anywhere unida i-Wi-Fi. Ungaqila majensi kule Wi-Fi echipile fast la R5 5 hours uthenga wayibani mntaka Y3 opposite emhlophe flat dry mouth Wi-Fi ngapha ku dry mouth ngapha lathi sithuni podcast yakukholisa yabona indawo eyisweet space esisweet opposite emhlophe. But don't you think ukuthi Elon Musk ijeki time abagcina besilethela ama alien emhlabeni abantu ababe test amangwanda ngoba thowa kule model yefone efukuchuna vele yona yabi Starlink awusabile sim card wona sule internet wire as long ifone yakhe le battery connected yabi imali everywhere
ewuyenza cheap eyibole abo iPhone vele bayafila i-threat vele ngento ezinjalo amafoni wonke ngoba imagine usuthenga ifoni ka Elon Musk eblind ele internet limit less ngapha it controls one of the world's leading social site website. Yabo? yeah but ipono eku-Twitter Mina ungiboni manje ngikhulumisa njalo nje. ngacala sashoot Yabo? Don't you think Jay yase Zimbabwe thola ama-alien No. thole base ama-aliens eZimbabwe yacava mtala wayizwa kuthiwa enyanga awuzakuzwa izitori kuthiwa abantu baphomba unyamalala enyanga mountain wathi kuthiwa ungahleka wathi anti sithi i-culture wathi ngama-aliens lana ama-aliens so kona ubonani kuthiwa kulabo Mars labo Jupiter labo Pluto ubonani ukuhlala izinto kona ngale So unibonani yithi sodwa asithi sodwa abantu emhlaba wonke izibuza nje bakhona nje amangwana ungayakhuluma ngendlulu awusicava istories ngesika 93 mbeni kuthiwa ngu-98 eHarare kwalendi i-UFO kwayehla ama-alien ayi-2 ba-interview abantwana athi kuyahleka mina ngikhuluma iqiniso nje ba-interview abantwana abayi-2 not abantwana abayi-2 abantwana isikolo sonke ngebreak njengalapha eSobukazi yabona iground eSobukazi abantu kumbe kwakuyizinto kuthiwa abantu begqoke black bengama-aliens abantwana labana basithi ncabe black abantwana labana bedescribe besithi abantu ngona leyo mehla manje so bedescribe ama-alien abanye abantwana babacela ukuthi dwebanini into eliyibonileyo kuthiwa i-UFO yafika ama-UFO ayi-2 yafika apake eground kumagamsi njalo lapha eSobukazi so iphuma ama-alien lawana nge-spaceship umlazo kusekhala eRuwa kusekhala yeah umbize mlazo uyasazi istory sama-alien eRuwa umbize njokuhamba njani jeki nama-alien hayi serious nje kusekhala ayinatsha ama-alien nje yenyanga ngale kuthiwa kule base ama-alien lo mjido wendazula owayinyanga kuthiwa nguCredo Mutwa yamazi uthi yena wabuka dala selisenta phela uyacava Kwani iyacava. istory sama-alien Enyanga. Enyamalala watu. yathina manje siyabe sibelieve nkosi sithi kuthiwa kunyamalala lokhana culture ungahleki wathi yazila yabu-abductiwe yabu-abductiwe ama-alien uyasewuthathe vele abanye balenhlanhla yokuphenduka Kwakwazi ukuphendwa but uyabona kamene nibheke kade ngathi. Yeah. Kodwa yonke into. ya Wenza njalo. khona umkiwa wo-2019 lakho kwamdonsa lwana manje uthi wapomba uhlala kubo 4 days into lezana zibuya zimsurrounda zimcheke zilamehla iredi zapomba ukum-ejecta wapomba uthutsha kakhumbuli ukuthi kodwa unye kwakusenzakalani unce wamrep jeki I never know jeki I never know akuyahleka yikho amajida zingaripoti into ezinjalo athothi member yakwazi ukuthi akhulume ethi ama-alien ambamba engiyaqasa ukufaka isandla sayo ebhugweni lami yabo abantu bayakuhleka ukuthi hayi abangani bakho bakuhleka bayakuhleka nje omunye siyabuza ukuthi kwakumnandini obviously kumnandi kuzimi ke uhambe njani bari nafuneli imbishi ili lambona elimbishi phela singaba ndoda uyachema kona bene chema umphefumulo wakho uhle ukumunyika tswancenga smooth lezathi isinamatheli zebo sanda Elon Musk baphila njani sebehamba kumazi bayenzani into engiyikhuluma ngo-Elon Musk nje vele khona piyana Aku elimini ngwa. ndoda niyambona vele lo mzimba wakhe nje ufanifani abantu ukuthi bazohlaba ama-injection into mina ngasiziboni yeah yeah jeki Elon Musk jokuqalise nini aqinisile awula mali yababakhe nguye azidingela imali yakhe nguye umuntu yabona nguye umuntu okuthiwa yi from hero
from 0 to hero yezwa bari mina ku-understanda ke ndaba yakhe naleyo Eish. ukuthi echimanimani balolwazi bona bawuzuza ngako database naleyo ukuthi echimanimani kuthiwanga kule enyanga ule base yama-aliens kona kuthiwa emhlabeni wonke ulama-base ayi-4 ama-aliens izimbabwe is one of the 4 places so inkosi le sekamatshe atholakala underground ezimbabwe je kuyamake isense inkosi je minerals ndoda ezimbabwe sila yonke into ama-aliens abenza ama-productions awo what ukuthi ugcine zothi igolide selidukile Africa Zimbabwe je izimbabwe iblind ubona check inyanga njengole base yabona 2016 yakumule imbada diamonds sezemanika ama-diamond anaphila ayiphezulu enhlaba umuntu ezabana abantu abaningi abanyamalala ama-diamonds wona kuyitreble yani ama-aliens ama-aliens ama-diamonds athi mina yami ngiyayala ukuthi emhlabeni ama-human beings odwa akula nto enjalo mina I believe mina ukubona kwami I think i-universe we are not the only living very obvious people sibaningi bakhona abantu laba bathi nxa besikhayele bithi nabethi lawo ufane bakhale bakhuluma njani yabo abana amazinyo kuyini lokho okusemlonyeni yabo izinto ezingaqedakali yeah ngibona babe uyithi ayezandla isandla isesabe singumlomo akhangela abavinda lona ukukhangela vela ngiyahluza ukuthi ithina engqondweni yeah technosis whatever khonokuyane akungena lo mjito wendazulo oyinyanga uCredo Mutwa uthi am-abduct ama-alien lwana manje ungamchecka ku-YouTube anye into stories eziningi ekhuluma yena i-account yakhe ukuthi mina ngize ngifike ukuthi wayethwasa so umuntu wayemthwasisa thambe ntwa umamoyo ngiyamthuma wathi ndoda ama-apps emfuni wathola atholakala eZimbabwe enyanga kuphela yena wathi cha iround la into zazoqine bengiswalwa lo yiswi ika-abduct khona ama-alien uthambenza je ukuthi kwangani yi-laboratory bemthathe bamfaka entweni ensimbi sungakhuluma iqiniso yena leyo ukuthi ngceba kwamhlaba amangwane you never know yeah wakhuluma ngokuthi i-manhood yakhe they did something to his manhood angazi ukuthi if bamunya something or bamfaka ni usicheck istory sika Credo Mutwa ale ngqondo ezimba amangwane ama-alien ayafuda je nathi wakhona aba-alien lezi ku-eikali hamba uphila ndawo le bala basitsheli kugila thothi ama-alien alempilo engapheliyo ama-alien nje ama-technology lakwanisa ukuklona ngathi sivele siyi-5 abantu ayadinga ndoda ukuthi misa ukuthunela imbishi engawuyitini imbishi jike right njani nabithule uyitshela yikho vele abepheka sukuma mbe hlala sigange njani ntathi usithi right rwe ngathi rwe awusoze ube lesitayeza uthi dade ngathi ngotshela dala umuntu asiyabhubhala wayekidnapper ngoba ama-stars konke inyanga lokhu saphina besihamba siyi-interview siyibuza leyo ngenyamalala yayiphikile manje ezonezithini babeyikhuza yathi ndoda ngangihamba uphikile entabeni ukunishita amanye amasasi yelizane abothomo ujakula vele manje sebhasini hambe isiwuthi isefika laphana vele bambe ikhuluma ishiti ngathi wayabona iyone izitayila vele kuthola ama-christians anjani njani yabona yama vele wayithethisa kubi into zoziya wezori lakho kusenyanga no wayamala remember asafika ngekhaya manje babona into yawe mystery remember yawona ihamba labantu besiyavakasha sihamba sinje siyavakasha sivakashela abana yena wanyamalala kafikanga bathi efika ekhaya ko bathi asibuyela hayi bathi akafikanga bathi hayi ngamdini yazabona sebehlezwe 3 days ubuyela segezisa ukuthi sekuthwele ikhamba zekusesibuyela bathi don't worry nyama ngesikhathi sesisukuma sesihamba la ethusha nabasibuyela asafika wena amagoda angona ampanitha ukuthi hayi sale hlakaniphile eceleni le mana sithasa uthi kwakhamba njani so mana umuntu obrawaje umuntu ophika chekela via information kusuze khuluma istory esicomplete ya lento elahlekile lokho ebhuda but achik mabhuda 3 days but 3 days kanjani anjabona ngabe kufidile ama-aliens amadlozi ethu
ngithothi ngonyonga abantu engabe siphilisana lapho. So umunye umember wathi se-analyze lapha ngibukela ku-TikTok ama-video. Uthi abantu laba bayasistata. Ngokuya kwesikhathi nxa belophomba ube betshwa ngama-appearance omhlabeni lama-samples abathathayo. So enkhona bezabuya bezotake over umhlaba sebesiyenzisa bona. Ngoba bayabona ukuthi thina we are such a danger to the world. Thona sichisa izinto sigamula izihlahla, we are not eco-friendly. So we are not making the aliens happy. So bazabuya bezowuthatha bona umhlaba ngoba thina ukuphambanisa kwethu umhlaba kuya affecta lapho. So baza sicisha. Itsenza basicisha ngoba besenze lathi sibe besicontrol. So babe controller like ukhanga ukuthi yokukhangele so la evele ihlutshintshe. ukhanga ukukhangele lokanathi hambe ngene masala kwa umthezu. Hambe ngene masala umthezu. So ufika ufaka masala ehlanekela. Hacha. Abona kana wenza umuntu ubhadle nokuthi nxa siyabona abantu babesiwa kodwa. Babesiwa kodwa. Yabo Michael Jackson. Alright. Yasinda. Jamakhiwa la aleshistwana. Ayishisto. Je, la makhiwa jeka lo muntu. Alazi inyanga but uchiyeni. Yabo? Wena ngathi kule goblin. Amabala ngone babe wathatha Yabo? Kule witch. Iwitch bela umthakathi. Last now. Yabo? So bona bale variety yamabiza bona bale wizard. umthakathi. Kuyathiwa goblin. Goblin Thina sikho that deep. Ondoria ngama goblin. bona ba deep ukuthi ba specify ngegender lomthatha induda iza ukufazi iyichi Yabo? olwazi oludlulile Apha lena vele mina lana yama extra terrestrial lana. Lana je vele evarile. Avele ukukhona. ndemele besitshele besithuphile athi bahambe lokho besitshele But akuye sithi besitshele lapha ngoba ngayezwa amalo kuzentwa athwala ukuthi asake sifike kumuntu. Abele azake befike. Bayehla abantu labantu. Bayehla le video yakhe. Awufikeki. Research out isuthi inansa yayenzelwana. Inansa yenzelwe explore isiyaphansi. But iphansi base wente iziphansi ziningi abantu babe bebuza iphansi libonini wadayivita abantu ingqondo wathi ayisiyaphezulu. Alright. Phezulu abantu yandawo ngathi yokuphela kwe information ngomba. Isibhakabhaka uvela ulokhulu. And ikuyilokhu zen discussion leyo yomhlaba flat surface earth mbeni round yahlupha nje. Ale ba real my believe. Ukuthi umhlaba uyi-round mbeni flat. Yokunakatho ilanga li 19 million miles away from the earth amang yansi duze ilanga lincane amalanga amaningi ukuke kwazi. Awona amalanga amaningi namhla kule kusana. Alright. Asolanga eliyi-1. Ngihamba liyambili. Alright, lapha sesikhuluma nge-multiverse. Sesikhuluma nge-multiverse lapha phela nje. Ngoba sesikhuluma nge-universe. Ukuthi i-universe ile system yayo vele. Ile solar ithiwa yi-solar system man. I-universe. Jupiter what and then the source of heat is the ilanga. Source yokukhanya lilanga. And then ama-universe lawana kulama galaxy. Which means maningi ama-universe. Sesiyaba le universe leyi kube sokusiba la yenye universe. Ungangena kwenye sinkhole. Yabona? Zwana ibeef emeeting. Ngokuthi ngiproject umhlaba uflethi. Thandi kumanzi wonke bale. Jupiter bale. Kana uzongakhulunywa ngezo za space itwa extraterrestrial being. Tathi bale le terrestrial uphuma bana baphuma terrain yina soleni. Alright. Lezi kulenji zonke izinto. Eish. Phezulu ngale babesishisa ngale bafuna usitshela. Umhlaba uflat. Akula mhlaba uyi-round. So are we saying that aliens they come from underground? Yathi izahlala underground to i-atmosphere leya ground abayikwanisi but baprefer ukuhlala area 51 azozwe area 51 enkulu kubi phansi underground Alright. Area 51 twice inkulu ingange-city. Underground engange-city. Wena. Area 51 onwa yini America. Sokucijile alright. Kumele sirole up. Area 51 so i-America phela bayakwazi.
yonke umjidalwane uthiwa wayesebenza eNASA Umphuthana no wakhipha information yankhona remember lana release information but phela lana ngama conspiracy beyalana manje hayi sesiku practical akusela conspiracy the White House is release ama files ankhona akuseko conspiracy Yeah. anything officially ngapublish ayisaba no longer a conspiracy so so we straight up Be straight Aish especially wana ama retired ama retired hayi yashuta Simba uma ku radio mbala Alright, we are out of video. Anyways, thanks for the great episode. Siyabonga try them out. Please remember, anytime if you're in Ziligazi, go Y3. Actually, Wi-Fi super cheap, 5 rand, 5 hours. Day manga 10 rand. So go Y3. Go try them out. Ula makota, ula ma chips. Transport shop, you can come and Loma there. Akola inkinga, akula mtu ozakukongora. yakule Akola mapocha. Akula mapocha. Asozudlenzima and Tanko. Sako bafethu. Thank you to Mlazo. Thank you to Eli Macala. Thank you to Jerry. Siyabonga ma gents. Isiphelele episode lo Sims